ka ho yaresabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a wo magidi wo mu pa no sciatica na stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert. Esikafo wo krom wo de yi anana se yidi hu nkomo yi en wakofa abrofo free abrochira ba besin in terms of fefe sa no akwa ma se abrohafo 52 estate construction en ese dan kama sa no e ka no so nya hu bia o 52 estate construction firms nko na esi wo dan se me ka se wo ka champa tie company ni din en e frɛ no 52 estate construction. Oh, I see. Waton sase en adan amanso ni ho en wo si adan so ton wo san manage properties na kire se wo pedan ato wo pasase ato anase wo pedwumaku bia amenesi modern houses amwanya bi ato a mo na unim wo fie kura wasi etimo no se ne bratwam na wo jade ma 52 estate construction fo a that is a design in your fabie mu a mo nyese bi mo buda no nyina guo ba se no besi aye dan no modern wan hwe wanka sa wo di wo fie no wo hura wo hunu wow na wonu mo hefa 52 estate construction e wo Kiseman Gimpa Achimata Road 0556 72 33 38 and the Kumasenso page 4 and 12 road over 0531 52 57 97 social media nyina so at 52 estates. Alright, your mom na yetimi ento aso kama parentimi afama kikwan on our birthday specials na yenkwe nim na be afona bana de akebia ento aso kama pa etimi enfama zo happy birthday nkwe enfama mensa abrampa do woni chemo Dubai ono wa obo ejuma zo bro happy birthday nkwe enfama bro na nyame sha pa na yoda no ebibia nkwe enfama na special one nkwe enfama Mr. Kwijo Apia amponsa enenso yo pen kesi ne da zo Mr. Kwijo Apia amponsa happy birthday nkwe enfama pen keze na nyame sha na mbo na ebibia adeda di perfama na afi opoku afie ewo Breman SDA Church enisi yoda zo pen keze nyame sha papa na ne bibia so no eneda yi kama so enfama na special nkwe enfama ACO James sector awasu eni open pay ne da na drona for ras sector nam or Ankafo main prison na ASP David Kwabna Jima a Greek officer honestly Roman from Azora sector nam special one confirm no open case nyamisha papa ebi kwa fama afri ye dwomo Deborah Debbie ene yo dan nyamisha papa na onye wakoma so ade bia mfama fange na de opebia so no emramu kama pa mfama Debbie ebi zon ko intime mfama Benis Chewa Mafo na Benis ene wa papa friend Bernard Aje Mafo e wadua na yesi no watamale tine yo so da nyamisha papa na de opebia emramu kama so no intime emfa ema na ne man so na dadin pa ena Linhard Aje Boating eni so eyoda zo happy birthday nkwen fama wapa na hihye ne da yesu no entimi afa na bibia so nko ye fama na fi special one nko enfama charity ahenkra yeboa na miaminu a ukota male asompa obomodi atwa live commentary pa maye no mighty Kofi ansa na wife no na ebeza waye na nkasa yishi aso nyambo a weekendi na next year da so charity happy birthday nkwen fama weekendi here show happy marriage in advance na anema and the yin so no intimi fama ntisa pepe na isiete me fam pem na me nko mezaya nko na yenkonko ram na anema intimi and the din pa fama na bibia so no enko kama pa ntu akonya so be join here on our Facebook Sompa TV Rama wa like wa share me e chance no na ye network no ye nyinya challenges kakra but sisi a atom na ye ndidi di nkomo na bibia ntimi anda di agomya yenko na yenhwe sere niam sitie hwe na ye wa yi ne mame wa ne yenko anim na niam ande da din kama pa ne adia manza cobra na saadi we na ya oba o de cobra why cobra na yenhwe na ndi dadidam na yenwramu na afi ento aso na nkomodidie no entimi enwramu kama pa so no entimi emfa emamunti anche meze abeba na yabomode na yetimi ato aso na bibia de yeso no etimi edi amam kama pa na mom no nature medics semen kan franchise ndupa de yede bia bedwama so pa dimba heba mixture ejuma dimperba mixture ne bona no edin atridi ade ma ya na edunya typhoid fever we obi a wanuma to ontimi endidi na
honam nyina so yo ya no bo modern na onye ntutu ni ye na utimi enya dimpa heba mixture ne bi na odi edwuma beboa na we gyan na so na ne makoye peda mana yefun ya ye de omo ne di dro ba ku bi abana dro no eye heavy papa de da so no eye gasto mixture ebeboa stomach ulcer kra na edunya eye etimi de fio na afo di yo yefun sanfo no ene to ase menzo plus mixture no abred amaye ni ama no ma bebi ncheche enye de enya akono anfio betwa yopo na ne ma de de ama bosome so obunsa na e kan odwe afi so enhyeda mba yare ko nyakoje menso plus mixture ni bi na bonse e ye djuma pa fo na mana kan hawo na yembo 0248 778 899 0248 778 899 open do na kuma simisti ba mankesi me Jeffrey ba pena ba o keep course nim de ba o takra de na na bo ache ba wa kra ne tema na fi kus pharmacy oro ani chiemo ashama honso no bomo de na wetimi adwi me ze bibia aboko de nya me adoma hwe ni experience abudia bibia de de yewura mu kakra na me ze we ni nti mre na kwa but de aka no fa ye bibi ne yanko ani wa yes abudia bi na me nche mre na dodo na wa ma no ne mebe fi ntem because you was serious issues I was here attended to bisa bi entina kromo ase mankofo bi first kanwa nanka yenuanom ne nuambe ma mo musi akan de mo no eno mo boma national teams no the way the state at which we see them no se no manko ya se yentina se ye hwe ha ma mo nye de mo free se mo pe ense nkoda yi mankoda bibi nkusi match ro metro bibi enfamfa nkoda no da bi ACBM obi aye wa ACBM obi aye wa ene nya better sa are BBS because more or less me who the current state of some players be na no dey na me say na obema the unfortunate news of Lagos City's goalkeeper meboa na me fa ne crancy ye nipo ye ne second goalkeeper no so nsema yetete na nyensem papa ye ba fia eno so ye ba address sa issue no kwan bi a players ni bi wonum so ye ntwa moko bi munya bi kran fan ko hospital ni nyina no ye ba be kan wasem ne BBS abu ye ba be kan wasem ne yes abu dia bi Gary Southgate ni Harry Maguire odosoro nku bi edom ntem no ama manfo ahodo na agitum yes ase Gary Southgate o ya loyalty FC coaches ni bia because loyalty FC for ne de ni enim se Ten Hag mo ne tare o mo ne Jurgen Klopp mo boba because mo ne coaches so mo di player bi tuma eden ya as a player de nko ye krom be sa ama na eden ama na bo and against Scotland there was a moment in time where na Harry Maguire na omo huru no ezo mo tuna yampia keka o madwen kire na bi mu keka nsem bibre de kire Harry Maguire na eno na ewie game no Gary Southgate make a certain statement about the kind of situation Harry Maguire finding himself in na eno na se kind statement na sankambe timi de atoso ama aka bani beji pa your kind statement na ade key about this particular statement I say it's a joke. I've never known a player treated like he is, not by the Scottish fans but by our own commentators, pundits, whatever it is. They've created something beyond anything I've ever seen. He's been an absolute stalwart in the second most successful England team in decades. First part, second part, no masabe chemo the third part. Abu, Harry Maguire, a man for scapegoating na? That is the first question I ask myself. I'm telling you for a fact today. Say Harry Maguire has been one of the centre backs at English media defending Yepa, especially Abra Manchester United Kwampoje captain Sambad Free.